Onchumo ligirili na ukwani bonandonsi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kichina nengo kuwaligania semesa ya mangana maya senchire yobo ikiranu Chinsa Isato chia bono botuko elinyarogo kumanyia aso bwagale alituwabereto kuwaliganire kurwa semambia lengentambe aiba yugabali kibaito babere bago tuwaliganire kuro chinkongo chonsi ime na isiko yongoro gusia selibwa inyale kogo sansamurane nalitu kirikali ya Jumatatu sitariki 25 omuti nyoga tano limo mwaka wechiri bubere na 22 na mange bochiko kumanya litangani kigimati ya chana mangana yua senchira yoko ya chuta. Odia to kubwatananere asumuno wimanyerelyo gakoro kwa Joshua Auta iritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko chaka noroboti kurwa ase county ya Kisii kurwa sensemo ya Nyankongo ekero kiribone nkeye mo kurwa senseme jubaganiryo bokonyi libanyole bitoki byo kumairo mwana obanyagetari yobono obwate ngoro ase nkoro yaye kubwatakana no botaka ni kubatebere buna koligyo wenia yabo mochando monene omulikito ndemo Steven na roboti rwa senchira yobo ikirano Nigo tokomonyoro mwana klonya mwamuka bwatomogo kasogotiena kwaye asekolenda baboli baye babwate birengereri no mugano mutambe igoro yaye Oko iboru kwayo mwana klo Erika senyagetari ya Kisii referral nigo kwarogo kongoko babwato bolito bonene obubwa beterreting inanyale kubarwa obunakwerera Ndizi TV omutenyokane isariki nyuma koita nena munyorete gwitira CS nende ngwakeranya sambi yamuna sinti yokongo mwanu omochengo bwokonyoro omwana omotangi nigo beta segekegeke okoba klo atagete gutwara obokongu bwokweyana okumaiga yoboringo libwanyagetari gokoruba oregetia bwato omochando bwengwera ase enkoro yaye agachaka agutwara likubona akugira murabutuko ebe bokendu ebo mugaso oseberi berera butuko ere akugira murana chietwe era akugira murabaka cyanga cyakenda pi ngateke jukumu yo gotaka komanyanga ninki kiali omwana nalia munyagitari andetinga utakeire oliye mo cardiologist waka x-ray tokanyara agatete munyagitari agatete umwana abwate ngore ye mase nkoro asomoyo bondo gasinyo kimwana konyore ngore ye masomoyo nende to amenyorete biye kono munyagitari bataratete umwana abwate shidende yonsi korengana nobo semia babamanyi benkoro omwana klo nigaganiri gokorerwa obobali bwenkoro elinda bebuya nonye nabo nigo yabeiregetira ase amateye goisanekie ni beganeiri ase bono obwato kuborioko asaba samaria baya na nyuma liogo ngakitoramwe engorete kunyara gusigika goike koruru corrections so mas banere breadwinner nyumba goikari gichwese mwanto mwanya guchiranya gitari na nyumba goikatoragire nerentu goikatwakane so bono karato te surgery ona nebatetenga we have to raise more than $1 million. I was very upset but the rende mono chibase chine chinyinge tinko nyara kunyara ko raise so I've been struggling bono na kinkunda nyore chibesa nyore well wishers bari barankonya and then to ndore go so mwana onateme ko bweniwa according ni problem we ogo sabakwana ba minto ninga munyare gonsira bakia sama bira Yesu kerikende gyonse muntara atware muguko ngo basararo myo minto ngo sarayo mungina yo mugaka ubata obana nyumba ndekero mwana arware nyumba no meto obo gutwara nyumba turi gutwara marembe mbakenga kieri mwana yako wena
aiga na senka ya baibori ba klo nyamwamu oyugwikira bono obwato mwaka oyomo nemetinye 3 kulende kulana na okwera kwa baibori ba ye niganyarira kwa bakagwetira obokongwo bonge sana gwetira oburaire buria bwate obuya betererie ngaki entambya kunyara komenyerere samario go kulende ikikiganiri no mwana nyara okoredo obobali bwe nkoro buganiti chibesa chetanetie milioni yemo asogo saba kwabona se bali bonse babali Chinsa fune chiga kunyara kubasira kwene kibuno mochando nyarire kubaru Rororo. Kuripoti rege seni kia Ndizi TV kurwaiga asensi eme ya Nyankonkwe gutuka ime kaunti ya Kisii. Elietaliane Ndemo Steven. Biamuno omurikito Ndemo Steven sorobochi rwa senchira yoboyi kiranu bono gotigana nera Ndemo Steven goikase kaunti ya Nyamira bamenye kurwa se wodi ya Busamara yogotoka nsemo ya Nyachogochoga se kaunti ya Nyamira niko bono baba kumubekere guto yokoligie ekerogo kyobo jumbe ase bunge ya West Mogrango maikata na Rogers Muturi ase Muturi ate una na chikoligere ya sogo kine birengo bya chisemi anene okurwa wechi basari ase bunge yo ya West Mogrango omurikito kurase kaunti ya Nyamira Job Maange norobochi rwa senchira yoboikirano Etureti abagaka kurwa soro sagero abasamaro mbabekera oyoralidie ganga yaye yokorwanererekero kyobo bunge bwa West Mugirango wetera ODM Rogers Muturi egutwa asense moya Nyachogochogo kama wako guruto tebega twandikirire rero toyedoke bogi Nyachogochogo declaration aya mbalenga banjire boyiga mangana naso maboyiga ngatoka declaration iye Mbamosabera Amayia aseganga yaye yogo chikorwanerera ekero kyobo bunge bwa West Mugirango asobo cholyo bonene bwo mwakoyo rero iga twabekire nago eti twensi togoteba omwana oyo Rogers oyo bwerure gokorera aba West Mugirango emeremo yobo chumbe egati abagaka baikirana ensemeyo mbamotogia bunomora yora chikoreta amagenderero na gusaba bamenyi bensemeyo komoa okoboko asobochori obonene bono West Mugirango yonsi pi akaroto buate te buya ko Busamaro na otoroja ase Rogers moyo mbito buate bono iga obo kene bwa magana boringa iga kitera gatopagwa ekaroki otoirete lege toketigarega sinini ne Chinsa chitigarita kumwana nararigere iriga kurugese umweshimiwa wote arwo idorara umweshimiwa ngabunere kabe bunere bwatsimbaratero cyaye West Mugirango ebe West Mugirango iritu amanyete pashel dieta yande Rogers Muturi narwa eira gochikoreta amagenderero una okwaga chachipara nagokinia ekerengo gechisemi egati amagenderero ande arachi gokorera abamenyi ba West Mugirango igekerengo chakosobo gambiobo etocha kubwatirana n'abantu baminto ba West Mugirango torosi chisukuru cheito torora abana chintakana gaki abantu baminto monga njira kera nabero mochumbe mbaye chiri bubere monga libaga nsomi entakana bakenere bo muntu nasaba bamenyi ba West Mugirango kumubwatesia asobochori obonene bwo mwakoyo buchakera boniga West Mugirango gogendera kubwatia amangana mwakwanire iga biamono sana Nyasaye abalende nande nkubasabase mokogenda mogende muchake kundigeri chikura kurwase kaunti ya Nyamira ginko reporteri ya Ndizi TV Job Maangi Biyamuno muri kito Job Manga sorobochi rwa senchira yoboikirano kurase kaunti ya Nyamira gotigana nayo oyokoligie kero kyobo jumbe kurase bunge ya Kitutu Chache North gwetrase kiama kia ODM Geoffrey Asanyo ni gobana abereka kwe Rusia na gotea buna tabwatu wa mwate bonde bwensi ananase bikore byoboibi ose koleka mu kyoboibi kyabake kolekana ase sublocation ya Ryoma maiga yomo konyo mwambi bwense me yogo toka gaitire ni gobana gote
gotebekana buna abantu bose basagani nigo baigeta senseme yu bakanyara gusagana abantu barenga nseme yo nako ibashiringi chiriwe 55 egentoke gotebekana buna bakagerwa buni go batebete iga batumitu na Geoffrey Asanyo bono ni geso kirina gote ya buna eretabwatu bo matebunde bwensi ne karukyo bibi egia kolekanta senseme yu ya rioma asaburi abanyanyimbo ko ne kibuna nkwango ibaro bwango likomanya bakagerwa aho baikirante karukyo bibi asoko bashiringi chiriwe 55 kurwa senseme yu ya sogote ya buna nigo batumitu na Geoffrey Asanyo abantu bakite ase chief assistant chief ukanisogeli uyonge tu ekabale ndo wali bakabanga nabako liya chibese ali yana nyombo ngwa kutire mu mayo Mswati wala iba kama kochi mambia hiyo kama mteja na driver yane wake sisi sibali muna kato yote omwana obo ne derasi kwa kibese ayo kwa shopping ono ese ni mswati abate kwenda bingi kama hiyo ni hapo tati korana abantu n'abantu bakopana manare urimo aseni bategete ko biyozi tuwo urimo urusare kimanyitire eskino abagutumiriye dali ano babande to singana bo sisiasa baza biyo kana ninge natumira bakora kidali mawanda cyara asaba abantu bonse bakoye family inge nabakonye tama ko muri kwese yana tebese ese familions aba bari badire abakoraka amamamu mwabo no mwana wa kabiri basi Loret Moi na ndimu grande fils na go tigana no robotiro amenye kurase county ya Nakuru ni gobono bayichanire nchere ebikole byobosagani abono boite bigendretse gukolekana asensemeyo anene asensemo ya mawanga asabasubati barokane go itona gotigero chinkoma chintinde inseye wike ya moni gabasubati batano go semebere yabasubati batano yatokira sensemeyo ekeregetirete ko bakyo ichana engano enabo baganiriye serikali go sogati na kuligereria kolengana basubati kurwa sensemeyo ni go bayichanire na sekimebere egendrete gotoka yabe n'abasubati boka bagoitwa egento batebere buna kyabere ko goserero konena ni ko menyete no bwoba ko bwatekana no bwiti bw'abasubati asogota kirwanse na boigo konyara goitwa senseme ya mawanga eyo gotoka ase county ya Nakuru kinga kichumo governor we county ya Nakuru Lekinyanjuye nigagi kedega kore kiasa tebere buna mbachiko nekingo mukibalege tambokero asaba kagirwa bagandetse wikirane bikole ibyo asensemeyo What will happen next? Do we have some? Hata watoto wakipita pale na ogopanga sana. Kwanza ikifika saa 9. I'm a very alert lady. Na kuanga hapo stand guard kwa gate. Nikisikiliza watoto wapite. Kwa nini wa mama? Kwa nini ni wa mama tu wanauliwa? Tuko na uchungu. In fact leo asubuhi my daughter aliniambia mama usiniache kwa sababu nitauliwa. Watoto wetu wako na uoga kwa sababu ya hao criminal. Hakika tukisaidiana tutasafisha hii eneo. Na tunahitaji kujitolea kwa kila mmoja wetu. Bila kulaumiana, bila kuekeleana lawama, tutafute tujue ni information gani imepeanwa kwetu hatujashughulikia. If you are the one causing our community this misery, we shall come for you in person. Na nyinyi pia community niwaambie, mukiona mhalifu hapana, don't protect a criminal. Kuna mimi hata sijui tunaongea masaa mingi ya nini. The first thing that needs to happen tomorrow by saa 2 wekeni polisi. Na kuwate kananengane yuni gobono omwaziri wobole ndoime Dr. Fred Matiang'i atabire unabachakiro bonyabyo botindi ase county ya Nakuru elikonyara kuligia abakagirwa wanyatwikiranie bikore bya senseme yoro nabo nigekagire buna ekyombeka makyaba kabiro kemanyekanete buna genge la confirm na obakagire kwikiranie bikore byobosale no boiti ase county yo ya Nakuru kubwate kana no musangirikano nege karo kyaba
gokorekana rituko rya lero ase county yo ya Nakuru nigo muwaziri wa ndome Dr. Fred Matiang'i abuna nigo baguchiko ake kambia sensemi ya Nakuru anazensemo ya mawange likonyara kuligia abakagerwabo wikiraboniga abantu 25 abo bakageire ko bagati ya bahiten nigo bono babere bakobe kubyare karakuriyo butuki bwime bogendreta sensemi yo ya Nakuru. We arrived, though we found when members of the public had already taken the law into their hands by subjecting the two suspects to mob injustice. And we are going to stay on that situation in Nakuru until we conclude it successfully, I must say, by getting hold of all the members of that gang and wiping it out. That's our objective. Nago tigarana yo tomolekera mangana alengete na siasa zochakano mobwa Azimio One Kenya obagendra ni chikambeni chiabo ase county ya Garissa bakarago no mokonyo mrewe osabakara wa no mrewe kyama kya ODM rera morodinga na begono mokonya Martha Karua ni waboli amenyibe county ya Garissa kwa bwase sobo cholyo bonene bole bosio omulikito Everino Sero noroboti rwa senchira yoboikirano. Rituko nigo ryaswe rya kabere asaba bwatani bo bwa Azimio One Kenya weyakire koko imeye county ya Garissa. Omoirurukie bendera yobo bwa Azimio Raila Amolo Odinga uyora siasa chiobo mobo asenseme yo nigabaliera bamenyi ba Garissa ira yogo chegokora makongu au ayoba wetera asenseme yo erikorenda obogima bwo Kenya. Masemba tunataka kuona kama wenyeji wa eneo hii wanapata fursa ya kwenda katika vituo vya walimu wafundishwe kama walimu. Tutafanya kitu inaitwa affirmative action hapa. Hata tukileta hata grade ya chini waende wafundishwe kama walimu, ili kuwe na walimu wa kutosha hapa katika mashule. Korengana no mokonyo Raila Martha Karua okorosi wa wechpara amache uchumi abasai konyorwa soko ewa mabaga yemeremo na rara chikoligererwa mono na koigaraniwa no bwa Azimio One Kenya. Uchumi utainuka uwafikie hapa Bura. Barabara zenu zitatengenezwa, maji itatengenezwa na usalama utarudi hapa kwenu. Mimi nawaomba tuwe na utulivu na tupigie kura kwa baba na mama. Serikali ya baba iko na mipango ya kuona ya kwamba vijana wetu watapata na ajira maisha yao inuke. Chinga kiechioni gabara yabo bateba bune serikali yago chiakorwororo nigetarakora magendro andonsi asibaine kyango chegokora mangano yobokurumi na koreta magendro imeyense ya Kenya. Walisema ati kila mwaka kazi milioni 1. Mliona hizo kazi? Mliona? Atajenga stadium ya kisasa katika kila county. Mmeona? Mmeona? Sasa ilikuwa ni ahadi. Nikiwa nyuma ya baba, hatutacheka au kucheza na wafisadi. Ile pesa yenu inachukuliwa na watu wanajifanya matajiri, yote tutafunga hizo mifereji. Ababwatani bande babo mobwa Azimio One Kenya nene korwa senseme yo nigo bamwakera ile kokona goteba nere baregenete orachi kubaretera maunchorerio asenseme yo. Kwa safari hii baba, kura yako nafikiri iko tayari, na tangu mbele tulikuwa na wewe na tuko na serikali. Walimu wanaandikwa, wanatoka down Kenya, wanaandikwa, ukikaa miezi 3 wanapatiwa transfer. Wanaandikwa, wanapatiwa transfer. Mheshimiwa, tunakuomba na tunajua kazi wewe utafanya. Hiyo ndio kitu ambaye tunataka utusaidie. Abaraya boni go batarira chinsemo chia masalani Bura dadabwe gatie chinde chinyinke asibaganya kubwatsiwa asobo chori bore bosyo ububoro beire gokorekana chitariki kianda cyo mutenyo 5 na 3 omwako yoiga koripoteri gataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Biamono mulikito Everino Sera sorobochurwa senchira Yoboy kirano go tigara boy gasa mangana lengete na siasa na boy komo Azimio One Kenya mo governor boy county ya Kakamega go kirivombe to para nyani gagendra ne chikambeni chiaye ase county ya Kakamega so kubolia menye benseme yuko bwatsira morodinga asobo chori bonene bole bosio omulikito Frida Kerubo no roboti rwa senchira yoboy kirano
Obomo bwa Azimio la Umoja nigo bogendete gwiyakira ekoko erinde koene kwibuna abanyorere chikura chia bene ase chinsemo chiri chia Western. Bakoragwa n'umugavana Okakamega Wycliffe Oparanya niga basabire abamenyi benseme yokomochora Raila Odinga buno morai ogatano bwense. Raila ameangalia mama, kwa mama wengi katika nchi hii. Na akasema namba 2 yake awe mama Martha Karua. Na mama najua wamama wengi hapa Kakamega wanapata shida. Wale unaona wengi wanakuja kwa uhusiano ati bwana yangu amekufa, wale ndugu ya bwana yangu wamenifukuza na watoto nirudi kwetu. Gakubwaterana na baraibande korwa ase obomo bwa Azimio la Umoja nigo Paranya tebire buna Raila nigo abangete gukora amaonchereri amaya ase ense ya Kenya anene mono ase ogokonya abatakana boigo ababoraka. Raila amesema mambo ya maji atashirikiana na serikali za kaunti kuona ya kwamba maji iko kwa kila nyumba ya mtu. Kwa sababu unajua ile pesa inakuja kwa kaunti ni chache. Lakini anasema pia hizo pesa za kaunti zitakuja 35% kutoka kwa 15%. Na amesema wale jamii hawajiwezi watakuwa kila mwezi wanapata 6,000. Natambua Raila Odinga kwa sababu yeye amejali sana mambo ya mama. Amechagua mama wetu the Iron Lady Martha Karua kama deputy wake. Nigo bono amomochiri omoraibe kiamagia ANC Musalia Mudavadi asogote babuna Western nigo yeigekirwe na Kenya Kwanza Alliance. Sema Mudavadi na Western wamekolezi walio miaka mingi. Miaka mingi kabisa. Ungejua vile Kaliwala alikuwa anaongea kwa Ruto, wangekaa pamoja. Hao wamepeleka tumbo zao pale. Wakaanza kuomba pesa huko. Sasa Ruto amewaambia Musalia, Wetangula na Malala, sasa raundi hii nataka mniletee walii ya 70%. Yes, na tuambie wale wamepewa 70% kwamba watalipa deni ya wenyewe. 70% haiko hapa Musala. Yale watu ambao wako hapa Musala ni watu wa baba, si ndio? Ngapi wanakubali kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 watapatia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura? Nyinyi wote mkipatia Raila kura tutasema asante. Hiyo pande nyingine ya Kenya Kusha wanasema wapeane 70% ndio wapate 30%. Na mimi nimetembea Kakamega County. Kwa maana nyinyi mnajua mahali serikali inaenda. Na Raila anamwekea vitu mzuri. Na mimi nilikuwa na Oparanya jana, tayari anapanga mipango. Frida Kerubo, Ndizi TV. Na boigomo konyu mrebense William Ruto inse yomo bwa Kenya Kwanza nigabaga kumirana n'ababwatania ne cross wizara yobo chendu tukuri ya lero me county ya Nairobi omoyigo kolekana ase University ya Catholic of East Africa University ase tukuri ya lero ganga yabo no gukwanira na kibarachi ose nigo bakwanira enchera barachi koenekya ngonyara ale gokinia ebirengo byobo chendu toka ukona kurwase county ya Nairobi maiga yokumira n'ababwatania bo nigate yabuno chenu ngati yemerubeli begeta serikali yaye aisogochoro bunumure bwenso gatano asobochorio bonene buli bosio. If there is a sector that suffers trickle down and needs a bottom up, is the health sector. Today, almost 60% of patients, instead of going to a dispensary or a health center or a level 3 or 4 hospital, they actually choose to go to referrals. Because their experience is that there is no health professional at the dispensary. And if there is one by chance, there are no drugs. So if we must figure out how we are going to start at the bottom, how the health center
how the dispensary, how the community health worker is going to be empowered sufficiently to be able to deal with the challenge right at the root. If the dispensary is working, if the health center is working, it's the only way the level 4 and level 5 will work. Munchumuligeri nyarabono ni gogenda takotengera Ndizi TV bwansubo mugusina bogoto bwati wetera nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na nsemo ya YouTube na bogoto nyarabuna Ndizi TV News. Munchumuligeri bwantu tagenda somo tumoko Kenya ratoko genda igondo murocho kurwa nsemo ya Victor uyububang ante na matena no yububang uyububangi obangi oyikirega atumanya mange anasa nsemo ya yechigosori nali watasiri tukolera nsemo yechigosori mona komanyima keigo korende tokoirana ningomanyali agokoreka korwa sense meria na ivasha ignoranga safari rally yegetomo elio litukore igoro tuye kimanyelio tokoirana kumanya so wagale na kwanege na indomo anchwa omurigeria nkomanye ali akorera kurwa sensemo yechigosori ya na Victor bakondo kwa sultano yo bangi toko chake kurwa sensemo ya NSL go se National Super League abose minano au byagosori tikweli tikori igoro nagati ye minane byo nkeri ya Mara Sugar obasigikanetiye amona Fortune Sako Chinsemo chia wendo kimeno kikiago chereta ya mase ya mogwetera ensemeria YouTube Ndizi TV News Mara Sugar nigo baikoretwe chigolibere aseyamo na nonya nabo nigo batebetuna ase ebi minano bindo bigo chigocha bali no kwegena nga mbaro chama mocho yakorekaneta se agosori yo namba chikoyena kyabuna ngo chikobwa bale agosori gocha Mimi naitwa Moibuda kutoka Mara Sugar FC ni fan na game ya leo nilipendea kwanza first half walicheza mzuri, vijana walicheza mzuri, lakini upande wa midfield hapo, lakini najua next match tunaangalia tutarekebisha tu kwa mid. Hata coaches ameona penye ilikuwa mbaya amejaribu. Game ya leo haijakuwa mbaya vile, ingawa tumepigwa, hiyo ni kawaida ya mechi. Ingawa tumepigwa 2-1 lakini najua sio mbaya vile. Kwa hizo vitu zimefanyika, najua kocha wetu ataangalia juu ni mtu ako na experience, akiangalia hivyo najua next match itakuwa sawa, sio mbaya vile. Okay, game ya leo ilikuwa poa, though kuna mistakes kidogo but next match tutarekebisha. Mwanchumuligeria egosori yomupira o volleyball negati yechigosori chinyinge asobotenengo ubwensemo yechigosori bono mukocha we timu ya Kenya emanyakanete buna wa Falme Stars ngatebere buna okoira abagosoria bwegosoria yo uche chinse chesiko eliba chikogosoria ya timu chesiko negenteke mokera kinya gosoria yo a sense ya Kenya anamono go Kenya timu yo ya wa Falme Stars ale noko ene kibuna abagosoria go saba sai asense ya Kenya ngonyora bali enchira yemo yo kwenyoreria engeria korwa sensemo yechigosori. Mimi kama koja GSU